Ngicela kufundza livi laNkulunkulu, Mahubo 103 verse number 1. Amahubo 103 verse number 1. Ubhalwe ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Sibingelele kakhulu kuwe mongameli wenhlangano. Sibingelele kakhulu my senior and my elder Comrade IB. Salutations to our head of international Comrade Gift. Ngithatha kutitfoba lokukhulu nekutehlisa lokukhulu njengemfana wawo eMaswati ngivusele bona abaphathi bawenhlangano iSwaziland Liberation Movement. Lokungiwe eMaswati ngivusele i-membership yayo iSwalimo, ngivusele buholi bayo iSwalimo kusukela kuma Watts kufika kuwo i-National Executive Committee. Ngithathe kuvusela onke emalunga eMass Democratic Movement la khona nayo international mhlambe lekhona lengafisa ukuthi ithamele wona umsakazo. Ngakutithoba lokukhulu president umuntu akabonga lithuba lokuthi angene ecathulweni letinkulu lemlungana obhala Comrade Ramza Matimela naye Comrade Kethukuthula Methula our DSG ngibo labacishe basibukelele lona ihlangothi layo inhlangano, but ngekwati imisebenzi eminengi lokhanza ukuthi siyawubamba lapha nalapha ukhanza ukuthi bantu labadzala ubashayela basemigacweni kudodona letikhathi leti. Umuntu Comrade President utawuhlala endzabeni ngendzaba yaso sikhatsi ngekuhlonipha yona idatha yebaholi. Umuntu utawucala kubonga esigabeni sayo inhlangano iSwaziland Liberation Movement abonga kuwe eMaswati lakhombisako iminyaka neminyaka solo inhlangano yasungulwa ukuthi atimbandzakanya atimisele ukuthi ayisekele inhlangano. It may be financially, it may be spiritually, it may be mhlambe ngato tonke tinhlangothi letikhona through kungena kona babe member yayo inhlangano. Lokho Comrade President asikuthathele phansi because inhlangano yethu umgomo wayo it's a mass based organization, lokusho ukuthi inhlangano yethu vele icize kubo bantu cishe sifocusa kubo bona bantu. Umuntu Comrade President achubeke angene mhlambe kuso sigaba sesibili ngekuthunywa ngiyo inhlangano. Sithe inhlangano ayitobonga kakhulu eMaswati lemenayo isenda imisebenzi leminingi leyendile lebonakele ikhona. Umuntu angabekisa Comrade President sike saba nemsebenzi uma sivula umnyaka wokucommemorate yona iGiant nathi sebancane lesibukela kuyo loku Comrade TR Maseko saba nayo i-commemoration ya Comrade Sakaza leba nginobhala jikelele wayo inhlangano. Siwabonile eMaswati asisekela ngako konke lanako kuleso sigaba leso. Sawabona eMaswati ahamba nathi Comrade President kuyiwa lapha esiphofaneni endzabeni ya Comrade Bemanti Comrade Mamba lapho khona tinkundla noma yona isystem lekhona eSwatini beyitimisele ukuthi imicoshe lenkolo yakhe imicoshe lelungelo lakhe lokuthi akhethe ukuthi ukholwa ini. Keja eMaswati nayo inhlangano isizwe leSwaziland Liberation Movement yatimbandzakanya naye umholi saba nayo uwin lapho esigabeni sokuthi umholi bagcine bangam-evictanga noma mhlambe bamkhiphe pheceleti bamcoshe njengoba sathi ukuthi kuwe kwenteka kubo bona bo Chief Mthuso bantu labadzala esibabonile bahlala kuyo exile ngendzaba yayo mhlambe indlela ubukhosi lokuphathana ngayo nayo iSwalimo siyibonile itimbandzakanya nestruggle sakhe babe Mthuso nemndeni wakhe yenda shoko ukuthi bayaphila baba abantu laba right labakhona khona baphatheka ngendlela lengiyo batawubuyela eSwatini uma ngabe inkululeko seyifikile. Siyibonile iSwalimo Comrade President itimbandzakanya nemsebenzi lapha lo wendeke lapha esiphofaneni sibona umuntu lebesithemba ukuthi ungichief kufuna aphathe kahle abantu abakhe lapha acila damhlonishwa lazwide. Sayibona inhlangano itimbandzakanya ekhamba impili nobhala sekela nobhala wayo inhlangano esigabeni sokuthi si expose yona isystem kungcola kwayo nekungafuni kwayo ukuthi abantu bahlangane ngemoya lomuhle bakhona ukuthi jabulise. Sibonile futhi inhlangano Comrade President isebenza umsebenzi wayo internal democracy ngekhathi kuyo inhlangano iSwalimo ngoba iSwalimo akusiyo inhlangano lesimayishumayela lokhu bese seyenda lokunye but yenda lokhu lekushumayelako because it is a democratic organization. Itikhanze ikhethisa kuto tonke inhlangothi letikhona yahamba yafika kukhethisa wona ema district lesingathi pheceleti ma region ngekwati kwayo eMaswati lokungiboshiselweni manzini kubheka kubo bo South Africa inhlangano ikhonile ukuthi ikhethise democratically wona ema district lamathathu lokuMpumalanga KZN naye Gauteng lesabukile ukuthi itawuphinze isabalala ibheke phambili
yahamba yaya eMarven yafika yangena kubo Ireland, yangena kubo USA, yangena kubo UK, yaphindze yaya eNetherlands. Uthi awuchaza kabanti Comrade International makangena kuleso sigaba leso lokusho ukuthi inhlangano iSwaziland Liberation Movement ikhonile democratically so kukhethisa onke ama districts, yangena yaya nakuma units ayo lakhethisiwe lokuyi Women's Command, lebo kuhlangothi labo make kwaba Youth Command, lebo kuhlangothi layo lusha esigabeni sokuthi babe ngiwo inhlangano lekhombisa ukuthi iyakholelwa ekuthenini ihambise phambili tifiso tabo make, iphindze iyakholelwa futhi ukuthi ihambise kakhulu tifiso tayo youth. Umuntu Comrade President athathe kuphuthuma lokukhulu angene kuyo mhlambe indzaba yokuthi sibonile kona ama-strides siwendile siyinhlangano kulomnyaka nekubambisana neMaswati ukuthi aMaswati atimbandzakanyile ne-struggle sayo iSwalimo. Umuntu kungaba kucela Comrade President kubonga kakhulu kubaholi nawo onke amalunga lakhona eSwatini ukuthi umsebenzi lokhona i-Gathering of the Nation noma yena Mhlushwa lobo banje lokhona kaMhlushwa uhambe kahle kakhulu lapho sibone khona iSwalimo itimbandzakanya netinhlangano letiningi from the Mass Democratic Movement letijoyinile tabakhona tatimbandzakanya nawo umsebenzi, sabona ama-international allies avela atimbandzakanya naso struggle seMaswati, sabona tinto letinengi ti-exposeka. Sisikuloko siyabonga kakhulu imilomo nako konke mhlambe lesingaba nako lokutinto mhlambe loku-materialistic angeke kwaveta ukuthi sibonga kanganani kuwo lo msebenzi. Singasho Comrade President ukuthi we are existing because these people who are behind us as the Swaziland Liberation Movement or as a Janjaweed movement nibo labasibambile bayasiqinisa imihla yonke. Ngibuke kuwo ema-projections ethu lesitaba nawo kulomnyaka lesiba nawo 2026 njengoba ushito ukuthi angeke sihlale kakhulu kuko, sitawubuka imisebenzi lihambe kahle ku-2025. But umuntu angawebela eMaswati abebele baphathi bayo inhlangano ukuthi kwaba khona mhlambe tinkulumo letiba khona emkhathini kwayo inhlangano iSwaziland Liberation Movement nayo inhlangano lokuthiwa iMSF noma i-Multi Stakeholder Forum. Umuntu akavete Comrade President ukuthi siyakubonga kakhulu ukuthi iMSF ikubone kufanele ukuthi isibhalele njengayo inhlangano iSwaziland Liberation Movement. We take that Comrade President ngokuthi it's a very progressive and a good move lekhombisako ukuthi struggle seMaswati siyaphambili. Umuntu angachaza nje angeke angene kabanti asho lokuthi we did receive iletter yayo MSF leselako ukuthi bacela ukuthi sihlale esihlangweni sithingithe sibukusane ukuthi lokwendekile in the past njengoba baholi nawo onke eMaswati ati ukuthi kwaba khona mhlambe lokuba khona between iSwalimo naye MSF. Lokube khona sisakhulumisana sabaphendula nathi sasho ezinhlangano ukuthi siyacela lokuthi kuloku labasibhalele kona simane ngezizathu sehistory sinayo yekuthi mhlambe sihambe tingoni letinenge in trying ukuthi si-understandane. Siyacela kube nemuntu mhlambe lotaba mutual arbiter noma umuntu mhlambe lotawuba semkhathini, umuntu angabekisa nje mhlambe ngebantu laba honorable ngemncane bakhe lakababona laba Ficus bo Bishop Pendulo and other giants lakhona lasisekelako struggle. Lokuvelile ke kubo basa-responda kusakhulunyiswana lapho bavete ngalokusobala ukuthi bona kulesigaba lebakuso njenga ngibo laba initiate umhlangano bebabona ngazuthi sisengahlala mhlambe endlini kagogo sikhulumisane as the two parties lokungiyo iSwalimo nayo MSF. Lokho ke Comrade President nawo eMaswati kusibeka la kuthenini inhlangano iSwalimo itimisele lokuthi awucala umnyaka mhlambe lokhona wa 2026 uchubeka mhlambe ibambe utotinkulumiswano tayo iMSF kubonakala ukuthi kufotshwa indlela lebheka phambili. Umuntu angawashorisha eMaswati the people of Swaziland that they must continue to rally behind this Janjaweed movement. They must continue to rally behind this organization because at the center of it kuneMaswati phambili ngaso sonke isikhathi. Ungaba ngiloko Comrade President on behalf of the Swaziland Liberation Movement ngicabanga ukuthi lokunengi utakuveta umlomkhulu longanga Comrade International my senior in politics utawucishe avete anze kabanti kungaba ngiloko Comrade President ngekuthunywa ngiyo inhlangano nekuthunywa nguye nobhala jikelele wayo inhlangano ukubambeka umuntu angabeka lapho abonge eMaswatini for lethando that you have been giving this organization, for the love
and the courage that you have been standing strong with. Umuntu angan-assurisha ukuthi la sikhona khona, we are not lost, and we will never get lost. Where we are, it is the right direction where we are. That is why we call lo msebenzi lesikuwo a struggling. It's because a lot of things must happen, but lokho kufuna kusiqinise sathi ukuthi indlela iyacaca and indlela ayibheke phambili. At the end of the day, we are going to derive democracy in our lifetime. Kungaba ngiloko, Comrade President, sibonga kakhulu. Thank you so much.